JP Technology Computer Limited, igisubizo kimwe rukumbi ku bikoresho by'ikoranabuhanga. Tugufitiye laptop, desktop, ibishyashya ndetse na occasion. Tugufitiye hard disk z'ubwoko bwose, yaba iza laptop cyangwa iza desktop. Tuziguha mu ngano yose wifuza, kuva kuri terabyte 2 kugeza kuri terabyte 16. Tugufitiye accessories za computer, kuva kuri screen zazo, keyboard, souris, VGA, network cable, DVI, HDMI ndetse n'ibindi byinshi. Ibikoresho byacu byose tuguhereza garanti. JP Technology Computer Limited niho honyine usanga abatekinisiye b'inzobere bagukanikira computer yawe igasubira ubushyashya. Ku bindi bisobanuro wadusanga imbere y'isoko rya Nyarugenge, waduhamagara kuri telefone igendanwa ariyo 0788 90 25 58. Wanatwandikira kandi ku mbuga nkoranyambaga zacu zose. JP Technology Computer Limited, ibyiza ku bacu. Dutangiye episode ya 8 kuri Love and Soul. Akana gasobanuye time hamwe na The Great Entertainment. Gira mugenzi wawe nawe abwire mugenzi we ko The Great atangiye gusobanura biri kubera ku gasobanuye times.com. Ibintu n'ubutamu Love and Soul. Nibutse abashaka kwamamaza muri filime zacu, nimutwandikire kuri @akadomo nako ni email agasobanuye times@gmail.com cyangwa se kuri 0788 484589 bashe kumenyekanisha ibikorwa byanyu, imbabura iwanyu zake ni wacu zake. Aka kiswe Love and Soul ngo n'urukundo n'inkota ntabwo ukwiye kugacikwa. Bwira mugenzi wawe nababwire mugenzi we kiyariyo Shuadi Love and Soul katurutse mu kanovo ka Shen Changa Mei kitwa Sleeping Beside Yan Shao. Episode ni 8. 我不会怀疑你。 Simo uwafashije mu nyubako yiwanyu, byanga byakuna mu nyubako hano harimo umuntu wafashije Ghost Valley kugira ngo bagire ku mipango yabo. Uho nimba bari tamitse igikareji nta wagwa wamenya impamvu cyangwa se icyababwiye ko igikare bisi bibazo. Umwebwe nta kintu mwumvamo. Uyu nawe agiye kuza tubera kasa mutwe. Amahoro make biducange simbizi. Nimucikwe na episode ya 9. Ndabakunda cyane. Bibutsa ko ni ku gasobanuye times.com. Imana ibarinde. Ciao ciao. Hasta la vista. 如此的美满，路漫漫，人生只一场。到极乱，人是滥，情丝乱，哪一能为我的